galatu guweenyu baalu Allah ra'ikku Allah keerinna danchummaa manchi beetto borojjimmatenni mannoomimmate qoossora gowwimmatenni tajete egennora hambetenni qajeellete wolaphora dhi'mutun sichinni hegere caabbichira fushshino hurannaa dagasino gufonna gurgurtonokkiha keeraanchu xawiraa gure harino danchummate gawalo afirinokkinnaa beeddakootu baalu beeddakkoo ikkino hura nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aanaa ikkitu ayirraddu fiixa'ya heedhnoonni wa Allah subhaanahu wa ta'ala keerinna rahmatisi guggushodhe yaanni tenne isi isliminumaatii tanno taharancho borro shiqisheemmo'ne hulowo hagiirrinni ikkannaa tenne borro nabbawatenna macciishate kaayyo afixxinanniri wole nabbawatenna macciishate kaayyo afirinokki hura iillishinanni gede eeggoyem anerannamaate yaranu Allah subhanahu wa ta'ala lubbote heedhnoommo geeshsha egennonna iimaana fayyimmate ledo reewonke gedensaanino jannatasi wo'mun qura'aannonke gede dancha du'aaye nenni qaaggenke Allah isliminna garunni buuxenna loosse jannatasi ragidhaanori ledo assonke amiin. Isliminnu qaalu tironni maatti isliminnu qaalu tironni lamu dani tiroo amadino umihu al istislaam yaannoha ikke Allah hajajora anga ayitanno tiroo annonke lainkihu kaenni assalaam yaannoha ikke keere yitanno tiroo annonke kunino Allah hajajora anga aatenni afi'nanni gumaatiyaate al islaam yaanno qaalii harinshonna guma mitteenni gambaase amadino daga garenna boosaallo badikkinni wo'munkura guuqikki egemmamanno maalalete su'maate duucha amma'no garetenni boosaallunninna gobbatenni su'mantino isliminnu kayenni harunsiniro afi'nanni guma akeekatenni su'maminum.